أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggon ha masin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan in adlaw ini mubarak katuk tanyukatan iban bangmayan hinamun sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in hikabugat sin timbangan sin kita ni adlaw akhiratin hinang natuk marayaw tabang in adlaw ini insyaallah hikabugat sin amin hinang sin kita no ibadat hadlaw pagtimbang singkatan amal sin kita ni ay nuna ko asubawang may ta sumping-sumpingin biya siulog ko pasal sin lima bay ako kain na mga tao mataod miyakat di sa ako rin nagdasumping nalong kurahon ko rin sumping inimat ko pa alhusna insyaallah na hadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala deng ha mga mabaya na to dilan halga maniyo-tiyo in amin mga kamumulahan nagjajato hakabuhi sin muslim sabab mga jamaah in siyabot den diha mawdu' ini amin pagyan wayruun hisyumanu siya in bukun siya bardusa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan anak apu Adam amin magkamali siya, it means magdusa sa tiap-tiap tao berdosa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayo sin mga tao amin nagkamali nagdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwabun amin magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpasan ko maray in hikayan ko in manusia aun pagkamanusia na karya salit in manusia in malaikat di mahinangin manusia malaikat iban masigpit day sab mahinangin malaikat manusia amurin dua malaikat na hinang manusia isiyo ba amin dua malaikat na hinang manusia oo siya to na hinang da malaikat magbalik on lasya na rin di mayroon na ang katon lasya na rin amurat yun na hinang manusia wasyat to pen manusia mabaya mahinang malaikat abadan long sin bahasa Arab di mahinang pusun muna magjikir magkatan di mahinang hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin anbiya daing hamanusia ingkatan sin kanabihan pia panjari nereng hamanusia hangkan hawaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala piaraan niya maun iban taurin dun day sab siha Makkah sin maksud piaraan niya maun dunya pia kuwa ampan pia turun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran amin mamaytay mamanday sin katan hikaryaw sin pagdunya sin pag-akhirat yudju biak udju siya sin mga tao magkalaw lahas siya ni lang ya amuna yan in Nabi amuna ni singuran namu siya na yan long ni sin kakilahan namu ya long sinambok pang tungod ko saan dakbo silong Muhammad long sinambok anakon ko saan long sinamaun niya ay kamulong niya kumahakat kan Muhammad in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun yaman nagdadakwa tao titilo siya rin ataykod gaman iaalangan ba si sinistik mga bihan namin tungkod ay kamulong niya kumahakat kan Muhammad anakon ko saan long niya
Aun siya lang niya pagkabihan ni. Dupang siya, ikaw mulai kumahakad ka niya. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih nagpasampay. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Tanda sin pagkamanusia niya magkamali. Sa bukun biya sin pagkamali sin kita niya. Sa pagkamanusia niya manusia siya. Wala piya panjari sin Allah Ta'ala yung kanabihan katan at tawadeng ha mga kanabihan hambuk parwa amin dengan malaikat. Why? Maita, hasupaya maingat na tuupihan. Hasupaya maingat na tu upihan. Hasupaya mahinang mo model. Maita, pasal manusia siya. Sebab dahil ha mga mahunit, iban sa hunit-hunit, singuran mo, bangin nabi yan malaikat, masigpit. Amin long sin mga kufar Quraish lang yan, maita lang yan manusia, bangbat sab siya singuran na mo. Maita, wayro nagpaturunin Allah Ta'ala mari pa dunya, aminin siya, hati niya, hinangun nabi, siya malaikat, na masigpit. Wallahi, Allah Ta'ala yan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunal-bunal tulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin doon kanihi Muhammad yan, laqad kana lakum fi Rasulillah, bunal-bunal turing kaunan, sin kamuro na Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kanihin kaunan niya, model niyo, uswatun hasanah. Amin sisinguran, sarayaw-rayaw na singuran. Hisiusin mabaya, hadlaw akhirat dumamag lundang panon iban sin nabi niya iban dumamag kita iban sin Allah Ta'ala subay kau lumabay amuin hati ni habitikan sin nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanin iyangot sin Quraish lang niya subay in nabi agaran namu malaikat ba amin bukun ding di kamu bukun manusia hasupaya halgaan namu tuud siya iban wayrun tuud masib namu kani aib haway na masib mu ha malaikat aib sabab ibadun mukarramun. In malaikat long sin Allah Ta'ala la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. In mga malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin bangunin daakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di sila magmaksiat. Iban hinangun nila unin daakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinangun nila ito. Nabangin piangarap sin kufar Quraish laulah siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay insinguran hinangun nila model hapag ibadat subay malaikat inkan nila maluhay-luhay sin amuyat din pinakamasigpit singuran maita nabi ini na ba bangsa pantun nin Nabi ha ummat ini hinang sin Allah Ta'ala ring malaikat hasupaya singuran na to pag-ibadat perfect. Okay na kapag ibadat sa suway na to singuran di magkaun. Kaya niyo. Nabi, malaikat. Bangbat sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway na to singuran ingkatan pagtug niya sambil katanin kasunat-sunatan, sunat na kapag ibadat tariqah, sabi mana sin sunnah manhaj atau tariqah atau sunnat hukuman sin fiqh. Amin himinang kani magpahala hindi himinang kani sa magdusa atau in hukuman niya sunnah amin pagyanon sunnah in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya in model sin kita niyo banyan na hinang malaikat biya panjari sin Allah Ta'ala nabiyan masigpit ma-perfect na to na in ibadat dakan kaniya sin Allah Ta'ala singuran natin malaikat yan hindi na to kasinguran kaniya on mga pagkamalaikat niya di siya magtupi man siyang pagkamano siya na to di na mataod sabot ba ka mo mataod sa in malaikat di mag asawa di tumao di manusia bangin suntuan na to nabi malaikat di tumao di manusia sa di mag-asawa in masipit di magkaon di mag-inom kaya mo hanggang napuspuson na sin amin mga tao mawaya mag-ibadat magpataod magtasbina katan di na magtugdang sinkop sambil palapitan law magtasbinad dya atau akan dami kani may na at biyat na sadya magtasbi akong di na magkaon sambil mag-iyan pengkaywanan pagkansuban kuno sila sin pagtasbi puting at ini mag-ibadat na sadya
Bang banhuron na siya pagtasbiran pa iyan timarbang na kuno siya. Limupad na biyan. Isin na diyan kayo. Pasalima na sin malayo terbang maglupad. Sino ka, Superman? Ba't maglupad? Kay. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Hangkan siyan piara sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan Nabi. Iban wairuun pa Nabi sin Allah ta'ala iban Rasul na hindi makakilakan Muhammad. Kakilahan nila, kaingatan nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil pa mga Yahud iban sin Christian kakilahan nila Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Labi nila kaingatan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing sin mga anak nila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya sabot bang uno tribes niya. Daing haunu siya hula gumawa. Haunin kauman niya. Unin future niya. Anak siya sabot ha kitab Taurat iban ha Injil. Sambil sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siya sabot ha kitab Taurat iban sin Injil. Siap impamisarahan niya. Siya sabot bukon day sabsihati niya. Bisara luog lama. Sambilin pagsud niya palom sintabo. Mag-inom makan. Lang yabi akan niyo. Siya sabot ha kitab nila. Kaya ingatan nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan siya impiara sin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu taniyo. Impiagbiddan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kita niyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di'awahan niya amuin kambal niya ring hajin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan kamu yan longnya awun kambal niya jin. Long sin mga sahabat wala anta ya Rasulullah. Long niya huun sambilaku. Sambilaku long niya awun kambal niya jin. Sa inaku long niya diakwahanku fa'ananillahu alaih. Ini diakwahanku saya sambil tiabangan aku sin Allah Ta'ala nagmuslimin jin niya. Nagmuslim injinyon la ya'muruni illa bil khair. Di niya kulong niya pagkubliton amin dahon abi-abiun pamakahinang pardusan pa Allah Ta'ala ribot malaikan ingkatan sinsung kumahinang pamangi patumtuman niya ako at wada ako niya ako suportahan niya ako hinang marayaw. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa idasot mini Nabi sallallahu alaihi wasallam di magkamali Aun mga pagkakamali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagkamali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng hatug iba sin bati ni hakatan pag-ibadat mahinang siya syara. Mahinang siya syara. Nakaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag kamanusia manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkamali. Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsambayang zuhur ha Madinah. Pagsambayang zuhur ha Madinah nakasalam siya 2 rakaat. Nakasalam siya 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ubusan pa siya imaluk pa mga jamaat. Si mandig-sandig, si makday-sakday siya. Natahammulin katan si sahabat. Wairuun nagkahinyulin haunahan niya. Way naghibo. Tumakamanin katan nag-iaturi bihan. Bang makatu, may yan. In mga bata-bata miyagad nagsambahayang hatay po sing kausukan. Dimagan 50 pa. Pagwa sin masjid ang panaghimok lang kasuratis salah yehe kasuratis salah lang piyaw po ng sambahayan nailwala yung jamaah in Rasulullah sib kibla may piyaw po ng sambahayan way nakatahan inambuk dengan mga sahabat tinggal ni Dhul Yadain timindo lang ya Rasulullah bi abi anta wa ummi lang ya Rasulullah mulia kau labi kau mahal gak dengha ina amakku lang niya akas suratis salat ang nasit. Lang niya Rasulullah uno yan. Piyahaw po ng sambahayang 2 uminu 4 rakaat hinang 2 rakaat atau kaya lupahan mo. Usiyatud sin Nabi mga sahabat. Lang sinabi, wairon kulong niya kaya lupahan. Wairon ako nagkamali. Wallahi lang niya Rasulullah. Lang niya sumasa na kaya lupahan mo. O sampan niya yato di mga sahabat ang nahan niya. Wairon umatud biyan pa Nabi masipog. Ang panay ni mga sahabat. Asahihun ma yaqulu Dhul Yadain. Lingabun na lakin siya po ti Dhul Yadain yun. Lang si mga sahabat. Kumu. Tindog ka mo lang yan. Kanapan na to. May tak ka mo yung nagbayta rin kain na. Way nagtaghul. Way iman subhanallah. Way ron. Sab Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arakala lang niya pun Nabi sab ni. Batungin Jibril. Da akan sinallahu talihinangun 2 rakaat. Dakman yung bakas 4 rakaat. Way ron nagkahinyul.
Long sin Nabi SAW, kumu, tindog kamu dia kan apan nato 2 rakaat. Ang panilaki apan 2 rakaat, ang pasi malamin Nabi SAW puas na si mujud 2, ini sujud sahwi. Nabi SAW, manusia magkamali. Rasul SAW, in pagkamanusia ni magkamali siya. Bunal bukun habiasin, pagkamali sin kita ni maksiat. Amuin in iman sin manusia, imma yazid, wa imma yanqus. Yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. In iman sin manusia magtaas pa siya. Tumaas kumusog yung pag-iman sin manusia muslim. Hatat kala amuin makahinang si ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyatu kumusog in amin iman niya. Tisting ba ko sin mag ini tahajud sin Ramadan. Panagnan sin Ramadan biya bukun pa. May ta sab sin yang pa ko mag ini uno ba. Yang pa ko mag kuan sin baran ini kaba kuan sin mga pagtarawi sambil di ko mga makatatas pa kuan sin amin kay na po sin tarawi may ta malaul makatan sa bangkaw yan maanad magtahajud in kabaan mo Ramadan na sadya biya masarap nin feelings malisod na ko mga bunga sambil mataw hindi mo kabayaan ha hagwa bukun halom sin ibadat may ta sab sin kimusugin pag-iman mo sab sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian maka pagmaksiatin manusia dan hasabsin amin at umabain pag-iman sin manusia dan hasabsin mahinang niya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam imian wa khairu al-khata'in at-tawabun in salayra na rin mga manusia amin nagkamali pa Allah subhanahu wa ta'ala amin magtawab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang din mga khatara kamumulahan magjatuh haparakala sin amin bang maaunin pagmaksiat talom sin kauman musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ankabut ayat ke-4 long sin Allah subhanahu wa ta'ala fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون langsung Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap longnya manusia dan kanila dan mga jamaah ini akhadna bidhanbih amin piaratungan namu sila sin musibah bala ha amin hikatu pisab tungbas sin hinang nila maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala dan ha mga umat na kaunalong sin Allah subhanahu wa ta'ala faminhum man arsalna alayhi hasiba aun din kanila piarahan namu amin hatinya long sin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan namu hangin makusog bang makato typhoon bias hindi magjatubihan malangkan mahunit magjatu wala buko namin kabibiaksan magdatungin typhoon bias mga Yolanda man sing kay banan bukon kabibiaksan intanda niya mahunit misan 5 bulan mahunit misan 5 bulan wala yaon sa may tawiro na bun tumbuhan amuin pantai sadjabihan bang bukon batu kakitaan mo inibud atau akan mga sambil aun bud nila hahula sinarap sambil aun bud nila buhangin katan nagdag kami masin kataw tayo rito Saudi naglubong yung mga sige na bud tistingan na mo riyak di marag malurus ko pa ba wayron partumbo-tumbo agun amin mabuhi sabsin paso hangkan mahunit sambil ulan sayin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah haqauman yaun sin hangin makusog makoy nasa zaman sin Hud alaihi salam unin musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin panghimuting nila hakanabihan amin kauman piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala magdukan ila nabi wala pa inisabot sin Allah ta'ala zaman sin Nuh asura matarang surat Nuh
iman sin zaman sin Lut alaihi salam matarang in nagjat. Uni sabab sin pagmaksiyah. Sabab sin pagmaksiyah. Hikarwa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man akhadhathu sayhah. Zaman sin Saleh alaihi salam amin di isab magkahagad baitan sin Saleh alaihi salam sinin hinang niya unmangi maksiat kufur pa Allah subhanahu wa ta'ala bal syirk atau akan syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baitan sila sin Saleh biha ini bihaun sambil aun piarasin Allah ta'ala mukjizat hazaman sin Saleh inah muknaqah inamin unuban unta babai matau din in gata saduro niya dito sila magkawa pag inom sin sila fresh milk. Long sin Saleh alaihi salam pasari ni unain amin unta sin Allah ta'ala sa barakat siya kauman ini kato tani si mabaya kumawa sin gatas wairun gaman siulang nila in Saleh alaihi salam di nila man masak gawin unta sab sin maidlas siya liwak nila biadji nila sinamin deng naman ha ununin mahait habudjak naka atawakan ununin biya mga hikapali ha unta bat siya ma collapse long sin bahasa piu hinga nila sin amin di kabayan sin Saleh alaihi salam liang sila sin Saleh alaihi salam piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hatinya bala uno amin suara dengan atas sin langit suara dengan atas sin langit di ku kaingatan bang suara sin malaikat atau suara uno bang ini suara nakasin amin ini dauduk atau unukas suara dengan atas langit nagdugo inamin ini taingan nila yung mga kato nabagbagin airdrum niya sin kusog sambil nagkamatayin mga tao zaman sin Saleh. Uni sabab maksiyah demikian wa minhum man khasafna bihi al-ard aun dain kanila long sin Allah subhanahu wa ta'ala in busung piaratong na musibah qauman amin kia un sila sin lupa hatinya simud palong nasipakin gumi nakalun palomin mga tao niya biasin Qarun la'natullah alaih sab sin pagmaksiat niya sa mata-mata iban sin pagtakabbur niya ha zaman sin Nabi piaratong sin Allah ta'ala magtukan nila imian selong niya ini deng ha ingat ko mag-usaha inarta niya kuno katan iban sinin akulong niya ingat kun para kala ini biusong sin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan sin Allah ta'ala musibah. Demikian ini kaupatnya dan mga musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat na kauna in Fir'aun la'natullah alaih matarang katutan bakas na turisam na sabot di sin kaano lima bay Fir'aun kiyadto na sin Musa iyan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in Musa iban sin tayo mo ng Harun lang ya idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa ya Musa kadto kamu ikaw yung sintay mangod mo hi Harun baita inulang ya Fir'aun iban tumtum kamu karwarahan yung bisyara lam malambot ayaw niyo yan sulang nga sabab sultan yan dahil nga mga adat sin sultan aun adab nila bangkaw sumud aun mga guard mataod sambil arakal ada akun ko mga umanduk karya sali sin tao barkanan iban sin tao hati nilalagon biyatin in amin paglago kanila sayin Musa hadala min sihalong kasagunaran iyan pa sin Allah ta'ala ya Musa bang ka mamisara kaniya bisara kau sin bisara lam malambot bat niya matay ma murah-murahan kalau raman selong ya biyan maka bati atau akan maka tuntung sinin siya manusia bukun siya Tuhan atau kalau raman siya muka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin da'wani hawairun daki mahagad long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man aghraqna aun ding mga ummat na kauna in azab sin Allah ta'ala piaratong kanila sebab sin pagmaksiat nila sa mata-mata haalupan sin kanabihan piara sin Allah ta'ala kanila aun ding kanila long sin Allah ta'ala hikaupat niya amin kiyaub namu siya uban namu sila sin amin liumus namu sin darat nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun bukong longin kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nangan nyaya kanila atau mangan nyaya kanila bot malengkan ginhawa baran nila silen nag-anyaya sin baran nila in Allah subhanahu wa ta'ala magtungbas
sadya kato tanyo sambil imanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsani illa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kalong nyentong basin hinang marayaw bukun ka kingatan jawaban nga sin Allah ta'ala. Inhikayan mo bala ya Allah, huun ya Allah. Taib bangin tumbas sin hinang marayaw subayin muslim himinang sin marayaw. Biada kau sinian nilong sin ulama mafhumul mukhalafa in kabalat taran sin aya in himinang sin mangi tumbas mangi ay mo iyanin Allah ta'ala ya Allah may tamu isa bakutiyong basan sin dia ini arakala dengan hinang mo. Hangkani Nabi sallallahu alaihi wasallam imian kato taniyo imanu si asal bardusah magkamali in tiap-tiap tao magkamali so isa magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habini kahalan mga palanggon ha kami Islam. Bang nato kitaon ginhawa baran nato. Aun din kato ini nag-ibadat biha unahin ng malaika. Way. Sumasa na way. Hangan pagkamanusia nato. Arakala tahun ini makusugin pag-iman mo sabsin na charge pa sin Ramadan 5 bay. Usat to kumu na isabsiya sambil na sab dumatong yung Ramadan hikarwat karya salisin manusia sana in mataud ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iba sin tumattap siya pagkabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in inireng hama kusug sin pag-iman sin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siya sabot niya kato taniyo hatungod sin umat niya ini. Asal diruwaahan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diruwaahan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil iyan niya kita niyo hadith Hisalim bin Abdullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. لوش النبي صلى الله عليه وسلم Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan long niya sin umatku miya maaf na yan sin Allah Ta'ala. In katan sin umatku miya maaf na sin Allah Ta'ala. He support min hadith ambo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Diruahan kawasat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diruahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umat niya sin kamaapan. Iman sin surga kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin umat ko ini makasud surga. Buat malaikat hindi mabaya. Subhanallah. Buat malaikat hindi mabaya. Long sin mga sahabat ya Rasulullah. Pamaya ba? Ya Rasulullah hindi mabaya sumud surga. Langsung long sin Nabi awun man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo niya in magtaat ka kumagad ha sunnat ko habitikan kuning kakain ng sin Nabi wailun nagpalabi way imian long niya uni sablong niya may taisab kita langon sin mga hinang amin biya ini bihaon may taisab kita langon si mamag maulud sin mayroon day sabdalil ng langi punal na satu inhi kajawab sin kami wayroon kau liang sin hadith sama tamata sa liang kau sin hinang sin Nabi in tanda sin bukun siyan syara bukun siya daakan wayroon hinang sin Nabi ban sin sahabat ni tanda sin bukun to siya lamud ha kami Islam lang sin Tagalog bakit pinipilit mong isali may tamutod ini uno ba? Yung pagtagin. May tamutod subay tuyo ang hisud ha agama. Sin inagama pattern siya. Inagama Islam pattern.
Halom sin kauhan tag 2 tahun, nabaktul na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in katan sindakan sin Allah Ta'ala para kala pag-agama, pattern na siya. Hinang nasadya kau sindakan sin Nabi. Iba sin hinang niya, iba sin jiyari niya, iba sin hinang si sahabat. Way na. Ang paintuyuan mo tudsubay makasurin niya bat biha ini wayroon dalil intanda sin bukun lamud haagamay sila may dalil sa bangsad jayan taga dalil hinang nasan sin sabat at tawang sadyan makajari siyabot nasan sin Nabi ini mahulog maksiat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam bang nagmaksiat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam di makasud surga bang mo kitaw nin hadith Sablong si Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin umat ko makasud surga at malaikat hindi mabaya. Long si mga sahabat ya Rasulullah hindi makasud surga. Long niya hisyo in magtaat ka ko amit ti mga tao nakasud surga makasud surga. In nagmaksiyat ka ko in nagmaksiyat. In ma'ana sin maksiat in simulang ka ako lagi himinang siya ruga indeng harakan ko maksiat faqad aba sila natin mga manusia di maba simud sulga dua sin Nabi katutan yung makasud sulga umat niya damikyan kamaapan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan sin umatku long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miya maaf na sin Allah subhanahu wa ta'ala buat melainkan in mga tao amin nagpatampal na tusin hinang nila maksiat buat melainkan in mga umat ko min nagpatampal na tusin maksiat wayroon na kasipug papagkahi amin kikita sin dua mata sin mga manusia pagkahi niya labi-labi na habang sa muslimin amin pagyanon sin Tagalog masahol pasahayo amin ya ungkaw subhanallah kikita sin katanin hinang bukun marayo saan nating dato biya sin wayrun tau hapang daig na biya sin wayrun nakarungog sin bisara nila hapang daig biya sin biya tod sin namin paginang sin bukun bang sa muslimin iniin pianglangan kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil iman in Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa in katan sin ummatku katan kullu ummati mu'afa in katan sin ummatku miya maaf nan sin Allah Ta'ala buat malaikan long niya in mga sila amin nagpatampal tuod sin pagmaksiat amin nagpatampal tuod sin pagmaksiat nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din ha mga hantang dagbus sin nagpatampal sin pagmaksiat amin mga tao himinang sin maksiat sin dum sininhinang niya sindom yaun hawala niya pia panuy suy tiabunan na yaun sin Allah Ta'ala miap na kaniya lugay wala niya pianuy suy sa kalilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbulat may naat ang paniya hipanuy suy ha mga bagay niya at wahisyusyo na hiyan nilang ya fulan inni fa'altu al-barihata kadha wa kadha ang panipanu sulungin kabirit tu kami hakuan iban sinbiin iban long au mga tao biya ini in Nabi sallallahu alaihi wasallam biitaan niya natud kita ni sinakal sin mga manusia iyari ha ummat niya amin di mabaya maapun sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbulat may nati panuy so ini apa hinang niya maksiat sininkari isindum tiabunan na yato sin Allah Ta'ala miap na asal sin Allah Ta'ala hinang niya pag abot sin bulat may nat ang panialang niya bukisan intampan piagtabun sin Allah Ta'ala sin hinang niya kabi sin maksiat bukisan nin piagtampan sin Allah Ta'ala biat din siya binikamaap sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniw biadin ini kamaaf sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanu sin pardu saan na to sini ikaw mismin nanuisoy bi maana ri ikaw mabaya ampunon maapun sin Allah ta'ala hinang mo in katan ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magdusa iban magkamali in katan isang ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud surga
Ingkatan sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miya maaf ning pardusahan na hinang sinkabi. Buat malainkan in mga silari mabaya maapun sin Allah Ta'ala habiyat Tuhan tam. Nalong sin ulama dahil nga mga ragbus sin mujahara, dahil nga mga ragbus sin amuin pagpatampal sin maasiat hambuk amuin wayruun long sin Tagalog wayruun ba pakialam. Way pakialam, long sin word nila wayan no si balasi. Uno ba yung makna niya? Alam niya sino ba sila? Biya way rin pakialam, hisin haraib niya kikita sa sin labi-labi rin ha mga muslimin. La, bangsat jaun pamarintah. Bang mukitaw ni Nabi sallallahu alaihi wasallam imian man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Hisi-usulangin makakita kan yung mungkar hinang mungkar, long niya amuin pindahan niyo siya sa rundun sinliman niyo. Hakakausan niyo. Maita, sabab magkalat sayan. Bang maun ha muslim, malawa na yung kasipugan niya. Papagkahin naman siya, labi pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabiya hayop pintaw. Bang amin yan niya, pasarin na mas, mayroon na balay ang pakialam nila kako. La, di makajari. Subay indeng kato utan yung manglangisin pakaradyaan ini. Amin hari na siya mamissarahan. Hipanoy suin hinang niya. Amin hinang na yung kakitaan siya sintauri siya maingat masipog. Hambok deng ha mga pagpatampal sin maksiat papagkahi. Labi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya klase. Amin tiyabunan na sin Allah ta'ala miap nen hinang mukabi pardusahan pagawat may naat kabantukan hamagbarkada hamanga taurayahan amin pagkahimu ataw bagay-bagay ataw hisyo na amin patalbugan long sin Tagalog sin amin susi bang mani sabin ikaw makalabbaw rin kanila manuiso isab ko sin kaymo sambil aun dengan mga adat Allahu alamin kabawayan maraisibo din parakala usug babay parakala pardusan pa Allah Ta'ala amin maun magpabantu gahinang ni maksiat pinglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pinglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang makaput magsuy-suy magminno-minno biyan ing kausugan kakitaan mo maglong sin Tagalog patalbugan subay siya turin makakasin first prize atawa sin namin number 1 hataw sin maksiat na hinang niya way saan long yan hinang mo yan in kay mo yan gaini in kami long niya masin zaman niya to may ta isuy-suy zaman nito may ta isuy-suy pa intiyabunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala mga jamaah habiya ini in rahmat sin Allah ta'ala makna rahmat ulum habiya ini in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha umat niya haipun niya piarahan patud nabiyun mursalun min indillahi wa rahmatan lil alamin piarahan patut sin Allah subhanahu wa ta'ala ummat ini amin nabiyyun rahmatan lil alamin amin nabi rahmat pakatilin kal sin dunya bukun saja siya nabi ha Bani Israel bukun siya nabi ha bangsa Arab bukun siya nabi saja ha mga biya ini biyaun tribes la rahmatan lil alamin saplag yang rahmat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatilin kal sin dunya amin mamaita ilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa in katan sin ummat kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maaf na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malainkan in mga tao nagpatampal na to sin hinang nila maksiat pa Allah ta'ala akhil karim ukhtil karima kaingatan sin kita ng ginhawabaran na to tiap-tiap pa Allah subhanahu wa ta'ala in parakala nakauna bukun nakalagi ni pagbantog in nakauna yadto hisap buton yung mga nakauna sambil mahinang kabantukan isin mawat dumungog sin mga ini yaun haraib niya in nakamagulang manuysoy ha mga hisin nakamanghod sin zaman yadto'y pasakamon miabot in kamuyan biya ini pa in kami nakauna ya akhi ayaw muna tuan baitain mga tauyan in taud na sin hikanasiyat mo patumtum hikarayaw sin amin hinamon nila ayaw mo nabaitan unin 5 bay sin zaman mo maita sababin hikayan ni arakala mahinang kawaib sa pantun niya guru nahinang guru habiyaw ubos in hi-advise niya ha mga murid in hiyan lang niya sin zaman day para lang yan nahinang nadya kita ini guru bang mga bukun in zaman dito kami hakuan be ini ya akhi aib siyan kay mumayta
Pasal yanun kau gang day sa bati long yan guru ini. Yanun kau gang. Amin manuisoy ko sing ko na usan pa may ay nakamotod si Mingod. Di si Mingod misan ikan ay nang guru bitura. Hinangon ko sin tao ko. In tiaburan na sin Allah ta'ala khalli ma'allah. Para kala nato sin Allah subhanahu wa ta'ala afa Allah amma salaf long sin Quran miap na sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 by 5 ayaw mo natud bukisi gaman bangaon hi advice mo ha mga murid atau tay mangud atau kan advice na kau sini karayo sabang yan ukabon mo pamahulog hinangon mo pamintangan kanila di na sarang amin para kala pamintangan mahinang sinamin sila hana sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan siyabut ni Al-Quran sebab in siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran bukun siya in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala piagwa sin bahu nila kato bukun asal day sabin sila tu kafir au kuffar asalin sila kuffar siyabut sin Allah ta'ala Al-Quran in zaman sin Hud alaihi salam piaraan sin Allah ta'ala taipun in zaman sin Salih alaihi salam piaraan sin Allah ta'ala suara makusug in zaman sin Qarun amuin ini liun niyakiaun sin lupa in zaman sin Fir'aun in zaman sin Musa in zaman sin Lut ini sab sin in ma tau qauman kafir mga jamaah in zaman natu ini bihaun amin mapatut tabunan sin kita ni ingkatan sin unuin 5 by sin kita ni ayaw naman magpasaplag hinangon mo pamintangan hatao in history mo at awakan masin naman magpasaplag sini ng masyat bang mo kitaon suy-suy ba kau kako atau sabot kau kako amin mga bala nagdatong hakauman sabut kau bihaun nagjatuha kauman sibu da kauman muslimin bukun hula muslimin bangunin piajatu sin Allah ta'ala musibah kanilah long sin ulama in sabab niyan duara in sabab niyan duara bang bukun pagsyirik pa Allah maksiat in syirik agad iban kufur ni bang bukun syirik pa Allah iban kakufuran in hikaruan ni maksiat dua rin sabab sabut kau min masuk paadlaw ini nagjatuh uno amin na Indonesia tsunami singkano kiladlaw bukun ka unin sabab in Indonesia katibukan salay sabya indong-indong day sabi nagbisara ngara ini lang mo siya mga widudo in Indonesia katibukan majority muslimun bukun ka majority muslimun bang mo kita in word ingan Islam marayaw sabang ko sumuod lumurok palong sin Indonesia kakitaan mo in kasirikan in sihir in bid'ah katan kakufuran kasirikan yaitu usmainin ko may tapiag mulkan may tapiaratungan tsunami sin 2004 sin December 26 9 AM iba siya namin bago ini diha Sulawesi ha Celebes pag iyan nagapin bang mo kita may taon mga biya ini sining sila muslimun wallahi thumma wallahi usang pamagbantugin kayamanan bat subaytud insikat datud pagpangadyan subaytud dun ha Indonesia isa na ako bakas ta dito kaya ingatan pinula yan bat malingkatin ilmu niya malingkat amo na malingkat ilmu mataud maksiat iban sin diu ini kukud dan saja sin kuat sin tsunami iban sin zilzal uno ba iban sin linuk maita subhanallah bang mayan pialayo sin Allah ta'ala mulka niha qauman natu kimita kau subhanallah maunit sabuton sa suway sabuton agun di kabungat sin simudko kimita kau ka nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat lungsin hadis maka kita kau babai subhanallah nagtatamong sa nagbiya isabsin wairun panamu biya na sin sabsin hadis matarang di na tuwi-suwi tumakwan kimita kau isab usog dagbus babai dagbus usog mataw dito kanila kaya ngatan ni
bangko kimita usog dagbus babae mataud, aun pa usog dagbus usog nagusog-usog. Subhanallah. Usog bang mo kitaun. Demikian babae ni abiyat tu, bang mo kitaunin maksiat, imasin kakufuran, pagsyirik. La ilaha illallah. Dai para ayo mani sab malapay imbiak kam. Nangadji kami impiag pengajian namanya dalam sin Jakarta sa Annex ya, sin University Riyadh. Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Ini Saudi government din ang patindog. Maray 30 years na biya. 30 years. Apit na mag 40 years. In Lugay sin University ro ng Indonesia. Para yaw ng mga Southeast Asian. Sa Baguri ka to nagpakadto. So in loan ni mga palanggon ha kami Islam. Bihad to in amin maksiyah. Long sin ulama sabut kau man piaratungan sin Allah Ta'ala bala dua rin sabab niya. Bang yan bukun long niya pagsyirik iban pagkufur pa Allah hikarwani maksiat. Kau man bukun muslimun kuddanan sin musibah asal matarang kafir atau asal matarang ini pagkufur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin pagsyirik. Kau man muslimun piaratungan sin Allah Ta'ala bala bang bukun pagkufur pagsyirik maksiyah hangkan mainu-inu kamu may tain Saudi na sobrang pagka-strict kanurum aw nag-Halloween party kita niyo aw nag-Halloween party siyak daw sin mutawa Saudi Riyadh may ta mawa kamu paratong kita bala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan di mabay in Saudi government pasal sin yaon ni mga ulama abay sin government di mabaya in mga ulama iban sin na marintah paratungan kita ni bala biasin namin mga ummat naguhula-hula yon nakauna in kauman sin salih doon halam sin ini Hamadian kauman sin salih masuk dapat Saudi doon na masuk pa Syria sambil amin hula si mga kanabian nakauna so in biyaon na marintah alhamdulillah abay nila yung ulama tayo biha unin ni advice sin kita ni pa mga kamaasan katotay mahurang nagsud paparinta ini kaayan namo murah-murahan bang mayan kamu amin dihilan buntul pikilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nagdara kamu singan sin Islam iban sin amin ini feeling sin muslimun uning kabayan nila hawla na to ini sabmayta wayron den kato taninin mabaya amin madaud dayan hula na to ini sab sin pagmaksiyat sin kakufuran amin bihaon nagjatuh adlawini wallah amin bihaon nagjatuh adlawini deng ha mga salag-ulag pagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala piaon si mga Christian adlawini pagput sin muslimun si mingut pa isab sin adlaw taiti iban sin bulan Syawal pag-arwah iban sin katan isin nagyan kayo mo makajari isin nagyan kayo mo lang nyasal sa aning mga silan wala na saan long niabian siya butway ronde sa mga dalil sin di makajari may tak kita langun hangkan na yan kau liang pasal sin bukun yan lamudha agama Islam mahulog sin pagmaksiat pa nabi iban pagkufur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala laba kau dobda yaun kita nusin Allah Ta'ala sin balak ni ring atas sin langit iban sin hangin niya iban sin ulan niya iban sin tubig ni ring atas kabudburan iban sin malubin bud iban sin dagat sundalo ini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga palanggon ha kami Islam lam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat Ibn Umar long yaqbal alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syar al-muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Umar long yana kaminsan imalup kamu in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pagalup kamu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biitaan kami long ya ayyuhal muhajirun ya ma'syar al-muhajirun ami mga miyakat naghijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah muhajirun wa ilmu sin ansar sa in babatnya piar parungun mga muhajirun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar al-muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar al-muhajirin lima parakala amin bang kamu ragpakan sin bala sin Allah Ta'ala iban long ni pangayuan ko yato patilibun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaabot kamu sin lima yato bang mandi ni ulang abutan awalan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha
illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan niya. Di palong niya tumampal in parakala fahisha maksiat sa lagu-lagu halom sin kauman buat malengkan in parsawaban niya yan amin mga tao sila mismo nagsuy-suy iban nagpatampal in tao kauman sin hinang maksiat iban sin kataan unang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala deng parakala maksiat dakula pasiwi-siwi bang bukon deng asab kita hinang sin mga tao kauman sila lang yung nagpatampal sin halin bang bukon sila yung nagpatampal kikita sa mata-mata sa uwimang lang at tawa sila mag-story haantara nila habukon na nag-story haantara nila yadto siya halambili sa in-istoryahan niya mga tao ha dunya istoryahan niya mga tao ha dunya amin yadto hasiring langit ting kebanan yadto mga Pluto ha Mars yadto Venus yadto usa to makaingat sinuning hinang niya bukon pahat biyat wallahi wa a'udzu billah wa na'udzu billahi min hadhihi al-fahisha bukon pahat biyat di mamarahi hisuy-suy niya unin nagjato mag-post pa sa simpata ayan lang niya tuyo na mag-selfie iwan sin hisyuin haray ang pahipost ka na pagpasikat tumabang ka magpaturong sin balak maripa dunya ya akhi a'anta aqilun wawa'i ya ukhta halat anti aqilatun wawa'iyah ya kau tayo manghud ko usog babay sayura ka kau yan bala sin Allah subhanahu wa ta'ala ri dumagpak di dumatong pakauman bang bukon sabab niyo sabab na to dabay sabab najisab ka magyan nakatuma nagama na to dako di sabab na to unin sabab ikaw yung nagpatampal sin halin ha dunya amin way na kiingatan sin katan atas mo i-post pagputi sabsin makakita makakuan bagay ka mo i-post ni magbalik magbanda-banda yan kasi namin bulaw pagbanda-banda amin di na kumabay nagsusun na kau kia post mo i-post na sin kaiwanan mabay akaw utungong min balak maripadun niyo malapayin kata sin sabab mo ya akhi bangbat sa magwayroon na mahinang mo nasiyati kabatumtum uskut bangway na mabisara mo marayaw pisap ko himundong na basal puas ding habisara marayaw mangi puas ding hinang marayaw mangi puas ding hapos mo marayaw ingguanin mangi puas in taud sin mahinang mo hikarayaw halom sin social media may tasuwahi po sin mga subhanallah din kay ba na nisap sambil mga McDonald biyan taon sambil mga resibo taon oy Makdo lang pag may time biyatin gua niya nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam di palong niya amin lima parakala di long niya sumaplagin maksiat hadun niya sehingga bukundeng kaniyo nabang sumaplagin biya ini long si Nabi sallallahu alaihi wasallam paratungan kamu sin Allah taala mulka sakit amin sakit fattaka long sin bahasa Arab amin sakit makapupud baran deng haipul akat pamarin mga orange siban sin grapes siban sin kuan ha pasal bang yan on apple niya on mga grapes on mga ini orange siban sin open mga sakit makapupud baran HIV mapupud imbaran sin tao habukon mapupud katan imbaran niya magkangi inpag dayaw halom simbaran niya magkangi amo yatun deng mga sakit sabab sin hinang maksiat fahisha pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa paratungan sin Allah ta'ala bala halom sin qauman amuin mahinang sakit pamaranan mahinang siya sakit sibo na bay ni karwa sibo dahin sakit amuin mapupud in pagdayaw sin baran sin tao iban lumamma in mananay masakit da iba sin namin sakit pamaranan ni biyain wayroon long niya bakas nagjato ummat na kauna rin kaniyo bang in kaaunan sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyainin hal nila mga palanggung ha kami Islam sa butun kulas in Allah subhanahu wa ta'ala imiyan
innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Amin mga manusia, in kabayaan nila sumaplag in hinang maksiat, fahisha, mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyasasat nila in mata, in pangdungog, iba sin lima, social media, iba sin hakuha, amin mga sila mabaya. In kabayaan nila sumaplag madamay in mga tao marayaw sin hinang nila mangi, biyandaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. In mga sila yan, azab siksa mabisa para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila deng adlaw dunya sambil pa adlaw akhirat. Adlaw dunya amin nakatabang kau nagpasaplag sin hinang maksiat, iban sin nakasasat kau ha mga mukminin, iban sin namarat siapa Allah subhanahu wa ta'ala, biasun da kau sin Allah ta'ala dunya, iban ha adlaw akhirat demikian biasun da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala matarang katuk tanim, iban sin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikayan ko mga palanggon ha sin Allah subhanahu wa ta'ala in social media long sin Arab, long sin bahasa Arab dhu haddain, dua in sulab niya, dua in sulab niya. Usalun mo siya pamangi in tungbas niya mangi, usalun mo siya pamarayaw kalu-kalu on tungbas niya marayaw. Sebab in social media matarang kato tani, amin di na abutan sin suara, abutan sin lima, abutan sini sulat mo sambil suara abutan daisan pasalam daisan ini audio niya in hikayan na mo ando kailo mga palangguan ha kamay Islam, ayaw na to utungun in bala diban sin musibah pa kauman sin kita niyo hasabab sin amin maksiat nahihinang sin kita niyo bang nagkamal in hambok din kato tani sa mag-i'tiraf kita niyo asal manusia amin magdusa magkamali pa Allah ta'ala, tub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ghafiru dhanbi wa qabilu at-tawbi shadidul 'iqab. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala amin ma naima iban Allah subhanahu wa ta'ala bain ampunun bain ulungun bain ampunun iban ma naima sin pagtawbat sin hisim magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mabisin adab sin Allah ta'ala ha mga tao himinang iban sin tima bang nagpasaplag sin hinang mangi deng nakan ha dunya ini atau akan ha amin environment sambil pa social media tima bang kau nagpasaplag sin maksiat iban sin hinang mangi lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wa aqulu ma sami'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.